vain zun du som le pakwa ni nga ni nia tun chuma hian BJP ho tu tena long tai press club press conference an nei kan thlir ho do na a to khenga min lo thlir sak turin kan ngen che ani kan thlir ho main nak tu ni som ni zir top zan le ni som ni le pakhat in ren ni zana hian long taya leimin le inchim tuarte chanpui na tur charity concert nei ani dona hei hi mi puya a thei anga min lo puan zar sak zel tur poin karan ngen chewa online ati tur ania ha charity concert en tur hian amuna kal khera ngai don logani long taya YouTube channel pathum Chhimthlipui YouTube channel te Ben Van Song YouTube channel te B17 YouTube channel ate live in kanran pe chok dona zai thiam tak tak ten hunan manganga tu chuan he in chim le leimin tuarte chanpui na tur hi tlem lu am lovin ni thei ang a iron chanpui ve kha apoi mo don ani chanpui na tur a he GP na tur te ron tarlan ani don a huna hian chu chu kan lo ngai ven tlang don nia kan fiat thawangin mei ni somthum zandar som le mini somli bor vela khan long tlai bazara concrete building pathum le long tlai chan mari venga concrete building pakhat le concrete in rel lai pani baka asam type pakhat chu chu ni somthum mei zandar som le mini somli a khan leimin na satak awangin achim veka tu chuan heng building lua tu tele in nei tu ten na satakin an tuar ani ti kan hriat kha khanga in chim le leimin na satak ra thak tak tuar tu te chanpui na tur kha ania hei hi Mizoram mi pui a thei piang ten min lo thlir saka antana kan ti thei tok ti theu turin kan in som tak zet ani ole tuna chuan BJP ho tu tena press conference an nei to clear hawang u le a sign in the fine chi bai ka book chewa wana hian hei big takin longtla MJ members te nen hun thol tak le hun thatak kan nei ho thei hi ro pui ka tia a sign lom thu ko sai ni wana hian he longtlai kan local chan chu kan riat thawangin wana kan prime minister min kai roina kum som pakhat na a amalak to na te le kan prime minister na India ram ta na vision te soi ho ta ila tiaron kal kan nia hun thatak min siam sakawangin lom thu pasoya ka bula thu te hi introduction han nei photila ka veil lamatang han tranila ka bula thu hi tlangwal delson no clear nia ni hi national secretary BJP ni me kani anina diktak chon ani hi soitu bertura ngaita ila chuan pubian thangpuya kan MDC zaom tak le ka dinglamami pu enzangura ani hi LDC a kan CM ni me kania dot hi pi ma roi ani hi kan district longklai district president ni me tin asid ber hi puti seido MADC a kan PM ni me kani ale bona hian kan soi to angkhan modi ina heram arroina kumsom pakhat a hian amalak to na le athil ti te hi abik takin BJP chuan kan chuanga
tin rammi pui pawh hian kan chuangin ro pui kan tin lom kan ti ni chu vona hian rammi pui ti hianin tun din hmuna hian eng tin nge kan roi tu pa hian min roi eng te nge achievement min siam sak eng tin nge min roi zel atum ti hi rammi pui te pawh hianin ki ma ni le ma ni knowledge satana kanin refresh nan kan riat zui zel le kan soi ho hi atul in kan ria vona hian chumi hun chu kan mang don ani ke hi bultan tua ka lo tangan ani na dik taka chuan kan national secretary ani hi central kan national secretary ni me kan ya ani hian bul han tan ta se chu ti chuan discussion te kan nenga te na tul chuan zo na te in siamanga chu tiang chon hun kan mang don ne o tuna kan national secretary langwal del san notlia kan so mange Ole, BJP mingin voina Mizoram Journalists Association Longklai District kan somna te ingai poimo a hun chep takara in local thei kan lo me ma nang mani wanga he program hi thling thei ni ti kha ka lo sei duwa masain he in ria tangin India ram pum puya jun ni rukhanin BJP Sawrkar na tun atam thum na kum khat kan complete na le chia nani ani a so BJP Sawrkar hian central Sawrkar hian ngai poimo ma India ram pum huwa pin district level atangin state level and national level kengin journalist and income ho na program press conference kan ti meng chu he hi India ram pum puya kalpui ani a central lama te pon India rama journalist alok kan ti te ho nen te pon central puang mit sha kai shwai nan huaya central minister za somriat chuang chuan telani chu press conference chuan chu tiang chuan in press conference ten nei in ke ni Mizoram angai po state level le district level tuna hian press conference te kan kalpuya he sia ha te pon kan MLA zom tak to ke be chuale pu ke mo kai shwai nan huaya sia ha te pon Mizoram Journalists Association sia ha district hoten en pon hi teng program hi kan lo mong ho to ani he kan sia tangin BJP akum som pakhat na atam ang chuanin atam thumna akum khat kan thlin le na nia in sia tangin he BJP aron Sawrkar atang hianin transformation tam tak India rama hian mu thei in oma kan sia tangin he mi kum som pakhat aron Sawrkar chung hianin comparison claim kan pek du chu UPA hun lai congress kai roi UPA kha in rianga nang mi journalist te phei chuanin ke iPhone in riat karinga kum kwa an Sawrkar chung kum som tam di an Sawrkara kami kum kwa chung khan kum tin hian scam che rang corruption lian tham lu tu India ram ni pui chau poni lo khovel poina angai ven corruption riat tur hi om rangani example kan sai du chu coal scam kan ti te kha journalist ho chan in shavek anga alak zonga kan han sai chon 1.86 lakh crore India Sawrkar in kha corruption awang khan Sawrkar in alo sani so tiang chia chuanin akum le 2G spectrum scam kan ti le kha in rianga a raja te po case sem second minister atang te hian abangani so tiang chuanin Commonwealth Games scam te po kan thlenga chuan cash for vote scam te po ka Indo-US nuclear deal an sign line an mani UPS Sawrkar vote pui turin MP chen khatte ka sumin an leini chukiam chu corruption siam tur kha om renga minister tam tak te po case te siam sakin zel bangzu te hial po an om nei ka ma se hei pathiang khongai na zara BJP central kumsang hi le sompali pumodi aron Sawrkar nu hian nangni journalist te po in rianga central minister scam emo corruption awanga zel bangzu ti siat in nei ngai lowang corruption case ora chuta chuanin case yam sakin emo a department chana hin corruption tam tak oma wangin minister ani na hi sak
siat tur lo nga tinge kan ti chuan Narendra Modi aron Sawrkar tira tanga athil tumchu corruption bo ani journalist pon in shavekanga aron Sawrkara VIP culture dekha aron ti bom makani VIP culture han India independence kan nei nu hian in sianga politician tan lal ema minister tan lal ema ruling MLA tan lal ema an motor chuan te kan han enjoy VIP light chi in ti han uncle ho thina kha VIP culture shin ti bo adu wangin in sianga VIP light te po kha hlina lo vekani kha abul tanna ani a chuanin India ramina har satna lian ber kan to chu tuna hian khovela population tam beri India hi kan ni chho to a Amazon China hi khovela population tam beran ni china tuna India hian kan khum to a chutian khopa population tam India ram hi khovela population tam ber kan ni pialama democracy ram lian ber kan ni a hemi democracy ram kai shoi hi thil har salut to kani chuani mirathei hi atam zo hi mirathei omkhom da kan ni a congress in Sawrkar na central angwan kumtam tak alo chen to a congress poina am shia chu Rajiv Gandhi ngei poina asoi chu India rama thil poi ber pakhat chu central scheme tele mirathei tan puina kan ti te hi askim thalu tukin kan siama masal loophole tam em awang le leakage tam em awangin mirathei tan puina tu cheng som hi central hian in lo peta ila adong tu dik takut athlen miau chuanin cheng thum chau andong ani ti soi tu kha Rajiv Gandhi ni kha BJP chuanin a root cause pomodi na sia ta wangin enge aron Sawrkar tira tanga ati phasak ber kan ti chuan India ram mipui mirathei zual tan free bank account Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana kan ti bank account athon zero balance Amazon bank account hong turin bank ka sanga te mo cho state bank ani cho sang ni te mo kan deposit phot lo chuanin bank account ka ahon thei lo ni Masa Prime Minister Narendra Modi aron Sawrkar nu chuan India ram mipui tamzok tu na chuan bank account access te nei in chu tiang cho bank account hontir kan ni a chuan atum le chu inge kan ti chuan bank account kan nei vector nu chuan central scheme reng engpo local se for example Pradhan Mantri Awas Yojana kan ti in saktan pui na te po tu na chuanin state mo district level mo chupo hai to lovin mipui te direct in an account leakage reng om to lovin tuna hei bufai te po kan sianga Amazon retailer kan ti te an house ani na te retailer te an house kan ti chuan lep kha tha ni a system a that lo wang kan ma se tuna ro chuan Aadhaar card le bank te link tur a ron ti le ta heng te hinga ti nge kan ti chuan mirathei te amhangai wang ani mo tuna chuanin bufai la turin kut fingerprint nena bufai wala ka ngai ni khaina a entir chu corruption tuna han nuai bo ni tuna chuan fiam thunan sai thina pumodi ron Sawrkar nu hi retailer ni te po hian nuam lo ni an ti hian ani mo chu corruption a do dan chu pu thein voina hian a omani chu tiang chuanin ma an ron la chara kan rianga tuna chuan kisan scheme kan ti Pradhan Mantri scheme lo nei tu te ta na paisa kum khata sang rok pek tur ti te po hi an account na direct in a lo lut to ne man te chuanin DC office thu te mo dikhanin an la an kudahan thlen miu chon sang rok an dom tura khanin an kudahan sang thum lek tan dong ne leakage tam tu ma se voi na ro chon BJP kai foi pumodi Sawrkar hianin mirathei da angai poimo mawang le corruption India rama hian atakin corruption ado ni ti lan tirnan voina san mirathei te pon an chan vo tur dik tak an chang to ani chuan kan hriat le tur chu he pumodi hianin India ram hi kum sang hi le somli pasari kan han thlen meu chuan Viksit Bharat develop India chu full develop
Ramasia matumani. Chuan India ramin kumsang khat zakwa le somli pasarin independence kan hmuwa independence kan hmuwa tanga akum zana chu sang hi le somli pasari hi centenary India ramina independence kan hmuwa tanga kumza kan kin na tu hemi tan hianin Prime Minister Modi le BJP kai hoi sarkar hianin enghinge vision tha India tan hian I tila thang o tingun takin an ngai tua chuta so visit Bharat kan ti hi pu Modi le BJP kai hoi sarkar hianin lo duang chuakin India ram hi developed nation ani the nge na turin voina tang hianin anron sarkar tira tangen pa an la char developed nation ni tur zo mira the bote corruption bote hi thilpoi mo masabera an ngai awangin voina chuanin chumi atan chuanin thei to pala in tuna hianin chumi visit Bharat kan thlen thei na turin tuna BJP sarkar hian ma alame kani chuanin na china karon soito covid te kan rin park loi thil khovela lo thleng a covid te har sat na covid awangin India ram pum pui le khovel ram dangpon har sat nan to ka heng te po BJP kai roina sarkar chuan mi an ngai poimo awangin abik takin mi re theite angai poimo awangin Pradhan Mantri Garib Kalyan ana yojana te scheme tel ron duang lein chumi scheme ina atum per chu mi re theite ta na athlona bu fai pe mo free food grain sem chu voina hian India ram pum huwa pa crore somriat pa khat ne na tuna hian athlonin bu fai an sem me ka keini Longklai district te po Siha district te po mirathe adong tur dik tak te chuan voin thlang hian bufai athlonin kandong mek zelani chuanin kan hriat le atana thil poimo scheme poimo zual hei nakina press ho te tan pon copy nakina kan pedon chewa hei Mizoram sarkar abik takin Mizoram state te po Central Alliance kan ni lo chungpo hian central hian mindu sak a kan budget tele kan thil khutam Mizoram state ina achan vo ve tur dik tak hi chu central hian khliar na eng maum lovin voina hian min pe me ka chuan thil pakhat kan bel du chu ngatinge BJP sarkar thopui a that na le alliance partner ni apoimo kan ti chuanin hei kan hrianga Mizoram te potuna ZPM sarkarin min kai hruai me ka thei top chuain kan state te po hei ti han tangkaipui vezel chu ania ma se media journalist se pon in hrianga voina hian Mizoram chu state re thei ber jinga mi kan nia za a somriat ai tam chu central in minpe kan sum chu tianga nung top kan nia tuna leiba kan nga ma hei tiang khopa state te si leiba hi tiang ma kan nga te hi ngatinge kan ti chuan Mizoram state he kan in to del lova chumi pialama ZPM party hi Central Alliance partner ani lova chu wangin budget pialama vadu saktur du sakturin kan lo boka voina kan en chuanin Marchak state tam taka regional party kai hruaina sarkar Meghalaya te Nagaland te po regional party in kai hruai ma se ngatinge an state in sum tam tak an don ngatinge development fund te po tam tak an thu kan ti chuan an ni chu regional party an nia central kan thopui lo chang kan state hi akal theilo ani ti an hriat chian awangin Nagaland te Meghalaya te Sikkim te chuanin regional party ma ni se BJP an tho an tho pui thiam awangin voina chuanin budget pialama sum tam tak an state a luta hei kan hriat angin BJP ruling state te phei chu hei kan thenom lok Assam te phei chu ni tin me han a crore sang chuang an chief minister in leilon thar kong thar an hong reng nei ni ma se Mizoram a chuanin kan state sarkarin project lian tham an hon reng mutur a lo reng ani chui na alam ti chu inge kan ti chuan central atang he budget pialam sum kan hu lo zia alam ti rani chu wangin Mizoram state hi kong le lama chuan kan khongai thla ka achan chu BJP thopui hi tu na hian an hlau tlata ma se kan thenom state te chuanin an state mi pui te an ram te an mangai wangin central
Thaupui hi thiam angu central Sawrkar hi imhang tangkai angu tiin voina hianin state dang kan thanom state chu development na hian azuanin anzuang me ka de Mizoram ero chu zoi muang in te hian anung lam tol hian kan kal me ka de chuanin scheme tam tak na china karon soito apoi mo zual kan ti nakina he kan MLA zom takin scheme sang le Mizoram tana centralina minti sak tam tak te po he nakina soi chuan hun anei nga chuan voina Longklai district ka kan local advantage lem kan lak du chu e Mizoram pum huwa pa siha district te po he MLA an nei chun BJP an ni a council te po BJP kai foi Sawrkar na an kalpui ma se nge BJP in ati sakti hi pon lama tang le mun dang atanga hemi soi ne hi atam ma se ke ni achunga om kan ni a centrally ni nge minti sakti asha chiang tu chu ke ni hi kan ni voina hian hei kan sia tangin mania PMJVK te po in sianga Pradhan Mantri inglo minority affairs noya scheme point mo le tung Mizoram point na kan man tangkai te po Mizoram pum huwa atan project pakwa project pakwa centrally min approve sakani so mi project pakwa zi nga chuan project paruk chu Mara Autonomous District Council siha district atan central in final selection aron siam me Mizoram State pum khuwa patan project padni chau central an lo pum sakani khang te po khan enge alan tir kan ti chuan central BJP hian kan MLA pahni omna district asia a kan council Sawrkar na BJP kai khoi Sawrkar na po asia a chumi awanga du sak taka chung project te chu min pe ani ti in voina chon mu thei turin a oma chon dam te kan chuan 6th schedule amendment te po political party tam tak te chon hi thil thei lo ani an ti thina congress hun lai chon min lo bum mei the 6th schedule amendment chungchang upon parliamentary standing committee meeting voi khatma congress hun lai khan om ngai lo BJP ero so an thutia ma anding sanghi sompali a kan Sawrkar chawa mo sanghi sompali kan Sawrkar nu khan heng 6th schedule amendment te po parliamentary standing committee te hian min dis sakin 125th amendment bill po do ta ni lo zia chu parliament house ate tle he bill hi putlu ani voina chon Rajya Sabha la ta nga heng te po hi marchak state a ke ni ang council som oma 6th schedule boya Assam te pon 6th schedule amendment nandu Tripura te pon nandu Meghalaya te pon nandu chu wangin a rual khai taka min pek andu wangin voina pheichon kan home minister in Amit Shah in MOS home mangin committee pakhate din le anni pon menzir chianga si ha tha pheicho home minister Amit Shah in MOS home te hian alo tira ni kha ke mani chungchang zir chiang turin voina chon report te po an pe vek to kan in be sei dan pheichon kumina ngei hian he 6th schedule amendment lai mara chakma le council dang state dang mi po na andu te po hi he BJP Sawrkar hian in mintil hotlin sak ngei don ani ti hi ke ni chon kan ring tlat ani chon tu na chuanin kan MLA zom tak scheme sang le central Sawrkar ina Mizoram ta na thil minti sakat le ama aril ru veizong te le engkim soi turin kalau songa chuan nakina nangni lama tanga zona te awmani chuanin in zona te po kan chang zel do nia National Secretary in thil tam takarong sai ta buna han soi tur tam taka omani kum som pakhat modi ne Sawrkar na kalpuya hian achievement ropui tak soi tur buna hana oma corruption do konga nasa takin ma ala ti kan ria tin buna hian corruption na mingchia tun Sawrkar hian han soi vak tur hi an om manglavani chutiang tin hunchu ania tin infrastructure development hian India ro puje hi khovelin hian an clear me kani he kum som pakhat sunga infrastructure development na modi malak na hi ro pui thlo tani ti hi kan muthewanga education po hian na satakin hai new education policy te nei in tian ma kan la chhozel ta a kai thoina noya han na satakin ma kan son rani ten healthcare hian khovel dang po na an
tra anti em voina BPM JAOA kan neih te hi chung ko khatta na cheng noi nga a thlona dam do in akan oma kan han mu thei mai te po hi healthcare thatak hi min chop chua cha sakane chu tiang chon IT transformation a hian IT apo he kan thathawa voina India information and technology han san chho je chu digital India ti in na sa takin ti hian ma an la chowa tuna chuan hei hian financial inclusion a siama huap zo finance huap zo a siama ne chunga chuan rami pui hi kan lok pui veu maya chu tiang chon welfare scheme rang national atana siam te le hmasawnna abik kan north east tana siam te soitur tam taka oma he Sawrkar hian kan riat thewin tun ma chuan north east mi ti Delhi kan mi khwal em ani le central mundanga po north east chu enge ni Mongolian thla re reng chu min mudan adang ti in ria chung chu Modi Sawrkar nu hian vena chon abo de ti to a Delhi po kon kan mi khwal to lawan ni po khan mak tin min em to lawa India ram mundanga po chu tiang tho vek chu ani tin vena hian soitur tam taka omani Mizoram big tana kan riat thewangin development tam tak vena kan soi lo thei lo chu railway connectivity sairang Thleng min han siam sak te hi ro pui kan tia tin airport te po hi kan ria a Mizoram Sawrkar le ram mi pui te le enge ni rumor atam em mai ni Sawrkarin nge Indian Air Force theihna kan lan don ti thom te oma mi puin an zua don ti te oma chung chu kan roi ro pui tak amit sa aizol aron kal march ni som panga tun kuma khanin ke ni BJP lam kon ho tu tele kan president le ho ten thei to pin kan lo trang ve boka an hena te po AI da tura Air India da tura kan rot na te apoi ngai poi mo a march ni som panga zana kan mu kha tuna chuan Indian Air Force ku ta da loven AI ku ta da alo ni ta a ma kan son zelani ti pro kan chumi pialama he tuirial hydropower project kha sang khat zakwa som kwa pariat project kha approve ania kal chho zela thil soitur tam tak om ne compensation chung changa soitur tam tak om sumbo thau soitur tam tak om chung chu tun Sawrkar Modi Sawrkar hianin enge ni I sum revised estimate min siam sakin crore sang khat zali som ni kan point pali pasari lai min sang sakin 2017 a Modi ngi in min hom sakti te po kan hone chu tiang chon he act is policy look is policy act is policy ti in wana multimodal transit road te po he ta situa lam atrangan kilometer zanga vel lek kalkat thlen theina te po chak takin ma kan la chho zel ni ti po kan hu a thil danga te po hmasawnna tam tak kan hu ni ti Mizoram kan hu ni north east hi tuna chuan engine for the growth of India hmasawnna le India development a engine ani ti hial te pon north east alo tia chu tiang chona big takin north east le Mizoram te po hi min ngai poi mo hle ne north east a hian kum som ruk kalta han prime minister te hian an tlo zo ti bak soi to danga omlo tun Trump kum som chunga hian Modi hian voi som sari pasari lai north east hi aron tlo ane minister to phejon voi za sari chuang north east a hian anon kal to voin Thleng hian anon kal reng maya chu tiang chuan north east hi min en kol ane a crop engine for the development of nation ti
ani na angin min ngai poi mo hle ni tin flagship scheme tam tak Mizoram ina kan don te po hi tam takin kan ngai tu lo mai thia kan lo mai thia ril ruwa po hian ni mo tina chang po hi kan lo mai thi ni chung te chu a big takin han soita ila Jandan bank account kan ti hi Mizoram hianin India rampungpui ahan 54.3 crore Jandan accounts hi honania chuta chon mei chia hi 56% lai ni tun modi Sawrkar ngai pui mo em lung thu pali anga nei chu pakhatna mir the panina thalai pathumna farmers lo nei tu te palina mei chia te hini chung ho chung ngai pui mo le ni scheme tam tak te po welfare scheme tam tak chung tan po chon siam sakania chuta chuan Mizoram a hian Jandan bank account sa hian lek li nena pe kania 53% hi mei chia anni tin hang bank infrastructure ATM kan ti te le branch rang bank branch rang le IPPB kan ti te heng zong te hi Mizoram a hen tam tak he kum som pakhat chung hian hmasawnna kan nei a chung te chu sang khat zanga som ni per banking touch points kan ti te hi Mizoram min siam sakane tin collateral free loans kan tiang chi te po hi Mizoram po hian nasa takin ma kan son puya hmasawn welfare scheme ani na angin mitam tak beneficiaries tam takin sang ni zaruk som thung panga line crore lai Mizoram hian pe kania 1.58 beneficiaries kan nei ni chu tiang chon stand up India tia po hian 90 crores Mizoram ta na pe kania ta chuan ami beneficiaries hi loan accounts disbursed chin hi zaruk som nga panga lai ane chu tiang chon PM Vanidi kan ti a po hianin street vendor kan ti heng kotlera sumdong kan tiang chen te info kan tiang chi te henga po hianin tam tak Mizoram an sang ni zanga lai chuta chon mei chia a big in 88 somret % hi mei chia anni chin tin PM Vishwakarma kan tia hian application pakwa sangsam ton in chu mei chia vet 100% anni bokane jan suraksa kan tia hianin PM Jivan Jyoti Bima Yojana kan tia hian Mizoram 3.39 lakh enrollment oma chuta chuan mei chia hi 52% anni le bokne PM Suraksha Bima Yojana kan tia hian 5.18 lakh enrollment omle chuta chuan mei chia 51% lai ani le tan atal pension yojana kan tia hian mi sing ni sanga subscribers Mizoram hian kan nei chuta chuan 54% chu mei chia ani le bokani tin Jal Jeevan Mission hianin hi in ria water for all kan ti Jal Shakti noya malakna henga hian tap water athara connection hi Mizoram 1.24 lakh tap water connection hi pe kan ni tin save of rural households kan tia hian January sang ni som ni panga thleng khan 100% rural household cover bok chu tiang chon housing for all po Mizoram tam takin he PM Awas Gramin kan ti hian sing ni sangli zanga somli per in chu complete ta ania tin PM Awas Urban kan ti hian sing ni sangli zani somli pathum in complete ta ani bokani Swachh Bharat Mission hianin mata sa takin chak takin na zela heng household toilets kan tiang chi hi Mizoram singli sasri zalai min siam sak bokani chu tiang chuan health for all kan tia hian
Ayushman Bharat kan ti hian in Mizoram 5.71 lakh beneficiaries kan nei meka jan osadi kendras kan ti han sompanga kendras kan nei bokani kan ria tuna kan Sawrkar chuan in universal Mizoram universal health care ti inakal meka henga po hian ABPMJAOI kan ti Ayushman Bharat nơi nga Thleng bil don theihna ang chi kha a ring tel ti ta ila kan ti sual ka ring lova kha ameina mangin ka soi to sesana po a chunga ABPMJAOI kan da anga a chunga rong dangin kan noi mai long mo kan ti akha tuna hen Sawrkar na thokten point thlakhata sang khat zanga nge ni an pe a heta medical reimbursement regular taka enjoy thei reng ta hong po khatiang khania soi neu neu hi tamani chuan na modi na min malak na min pe hemi Ayushman Bharat kan ti pe cha kan tangkaipui he ne Mizoram hian hei hi pu modi amal somna ni ti hi Mizoram mi pui hian kan thria ta thalen ka ria a tin Ujawala mission kan tia LPG cylinder athlona kan don ang chi kha tu nge mani dong le po kan ti mai thei Mizoram a hian mi sing thum sang rok lai kan dong to ni he po hi ten food security a hian he PM Garib Kalyan Anna Yojana kan ti hi thona bu fai Mizoram a chuan kan chhotang kai le a athlona bu fai kan don ang chi hi kan population hi kan ria a chenga hian beneficiaries 6.83 lakh line kan dongani thona bu fai hi chu tuna kan du thlenchin hi du tok mai lovin sang ni som ni pakua thlenga mang thei turin min extend sak nge ni pumodi ne na hian lom thu zuk soi ngoi tur tu lom thu soi ngoi tur kan ni in alangane tin farmers welfare kan ti PM Kisan beneficiaries kan ti chu he kan hrabewa he hi Mizoram mi lak khatin kan do farmers lak khatin dong to ne chung ti chu ania voina hian ro pui kan ti lo thei lewa advantage kalanga ho u BJP dial mai o hang in soi thai na mai hian hmasawnna a thlen lo hmasawnna deep dal tu ani zo BJP le Christian chuti khati Hindu chuti khati India ram hi lali suwa local ma thleng chon local thleng hian Hindu ho chen na ram ani don chuta chon ke ni Christian claim te 2.5% velek India ram pumpui hian a than pan he central hian ro rel na a Christian angin kan kalpui hau don lo heng Hindu do thei takte le zaidam takte noya kan omhi kan van nei hlia ni ti pumodi hi izui le leng o ti hi vona hen kan in som telani